Иртне ешребегех патшалық канашынде херхтывады депутат. Тепсуйлав комиссиян ердуші Александр Цветков вуны гунгайла вишлене сазыла бітімледі вбе тебір худ палаштарай. Суйлав ушында таза сакунба келі жүлін иртне. Эпин патшалық канашы чынебекте халық шаннашын зенжендірать. Терлі жуғыш, терлі кымыл шағында хужалане. Шауынбада манжутпа перин тада тажырақ ішлезе, шинзенжен келегейні дүзене Пержере пухса, шавы дузене терлі енлі тепчезе, шинзене кирлі бек туза бұрасы. Шамбада манжутпа енженде бір жагеже пиде тачы, пиде тарын калаша, тарын сүтсе явырза ергелезе бұрзасын, манжутпа пурде пупурнеде узылы поле. Херхтывады депутатран ширим белдігіше шенешінзем. Вазен ежінде ширим бір жылхи студент када бур шитміл шулаши вғараган неде. Елана генедырых парремеш сессия чи аслы депутат ушать. Халхинже кудиза Николай Угаслов тевишрі. Пачалық канажын шитчемеш ежі партизен жудебеде улшын задры. Халичен республика парламентінже твады парти байдашызен булны булсан малашне вазен жудя улта жидет. Парремешсе сире пачалық канашын ердулехне суйласы теп ыйдузенчен пари. Чи яваплы бугана сакунгылараган тыдымын пушлахе булма Леонид Черкесов ашанчыз депутатсем. Она кандидата дратна перлехлера шей пайдашызем гынамар ыты партий хастарыземде унын кандидатурине ырлаза ежінчеш. Леонид Ильич пурдепутада да перлешлемечінсе галаре. Перен Чуваш Республикин правительстве депутатсем перлешлемеле. Пір-біріне хұрса бұрза, пір-біріне болышса, пір-бірінбе Чуваш халығыжын пірле ішлемеле. Парламент юрдижен шумызем Ольга Петрова, Виктор Горбунов. Пачалық канашынде халі пилік комитет. Візен пүштіғізене де пайынхиларура жеріплетреш. Депутатсем Шавынбегех Мускава Федерация гадашне гайган сенатора да балыртреш. Кудевіше малашне Николай Владимиров пурнышле. Республика пушлыгын пужарывы бейергеленеген анлылатна правительство ишне депутатсем дегереща. Олег Николаев халық елжезіне суйлав уменьпана сымаға манзагаймала мариня заилдерджа. Пирен тептеллев республика адаланыве. Суйлав дапхарынже эзершін зембе нумайдал булдар, калашрар, вазенсыны вазене ыйды вазене тимлерер. Халық вара эзершандарныне түррегалар асагедет, палар треть вашен ердыши. Республика Галарымвали Александр Магарин, Татьяна Молокова, Юрий Марков.